Predstavljamo vam novu generaciju. Prethodni Velux krovni prozor je definisao standard. Sada želimo da podignemo taj standard na viši nivo. Više dnevne svetlosti, do 10% veća površina stakla. Predstavljamo vam novu generaciju Velux krovnih prozora. Trošite manje energije. Thermo Technology. Inovativna upotreba savremenih izolacionih materijala. Vrhunski komfor. Jedinstvena Velux gornja ručka, sada sa integrisanom ventilacijom i vazdušnim filterom. Novi, atraktivniji dizajn prozora sa gornjim upravljanjem. Uži profili i veća površina stakla pružaju više dnevne svetlosti i bolji pogled. Atraktivniji izgled čak i sa spoljašnje strane. Nove pokrivke na klik sa manje šrafova smanjuju rizik od prodora vode. Tanja gornja pokrivka. Nova generacija. Svetao život pod vašim krovom od 1942. godine.